Menteri Ketanat District Council Affairs jangka Sorkar jela uba HDR lingdo hanya kesingi ke arpu frater ujemang ulalej banyak kendu uba Adelbert Nongrum hajeli umot wok yang namba hakapor sipo sitang menstem nang bentaban pendap ya ke kamram ke jongu kepala betha Menteri Rangba ke jela Dr. Mukul Sangma ban IT ya ke Siti ban kerpat uba Adelbert bun wengno ya ke jing tangan ke bulan nek menta kat asngi kum kedak ban dawan ke Sorkar jela maka di ban pakno ya ke Village Administration Bill syaulat nak bentaban yo ya ke jing menjur ban penkelano ya ka. Kani kejing ya kendu kamlong ke Baslam. Hendai kalong tang kendiat por. Pada hak kejing ya kendu la siam ba uba HDR lengdo ula kerpat jur yu ba Albert ba unweng no ya kejing syak tangan ke jong u hak ba ula pensngo ba ke Sorkar kalong ke bakloi ban pha no ya ke bil syaulan nak benta ban yo ya kejing menjur. Hak ketika sngi nak leng uba Albert ru uklam shim la penlet thli yu ba HDR hendai haswa bu unlet ula IT ya ki flex ki badon ya kejing soy keteng jong ki patba ki bala ai kejing kesan ya kejing dawa ban pentrekam bat penkelaan no ya ke Village Administration Bill. Hadin andala da banyak kendu nak leng ke bate CTV kelayo banyak keren bu ba HDR ubala jubab kumni ya kejing keli. Siapa tu ingi ke kaba pelongi pi bonon kan kaba pia keren bat uba Adelbert nong Higa ini kalong wan ban kerpat iba Adelbert ba reconsider ini ka fasting ke jongi dan withdraw no ini ka fast namar ba nakaliang jang Sorkar kala hadin ba ya discuss minin so step discussion close by close kunduter ngela poi sia ka jingas tu jumut ba nakapta biang hakabede ba kani kabil te kidon katu kat ni bentah kiba kam kajing penbaj ban avoid ya ka conflict with the existing law existing operating legislation and the state and the parliament and also any constitutional provision but katu kat ni ki balong vek ndiat bakin kamlong clear kamlong specific ke berkhoj te ni la ya menjur te ke bat ni la IT biang sia district council bahkan take necessary steps to make the necessary correction and then revert back to the government to take up the matter to process and recommend for honorable governor. Te pois do stage ke belai menjur lang tengah semoga kajing dawa kajing ba Adelbert kalong halor gani ka bill bangi di ban pas tengila pois ya kajingnya menjur tengah semoga ka la de ibai perkhat ban sengeno ya gani ka jiksat Rafil ka adon husna marjar khatway minta kila da paspat ya kani ka bill hau ajar khatsaw na lingba ke HDC ke ba pelong pat ya katnat ka jongpi ba phimchim la pensngo ya ki jing e baidon ba kani ka bill retat adu minta predon pat kinong yaki em kamdei gumta hadien ba district council kala pas ke bill kala pha sega DC department te ngana ka government habban study habban examine nge hab tinbei ka department DC ka habban refer ini ka bill te gidon katu kat ni ki flow tu kat ni ki balok ki big points ha tingi pan ban clarify ha te kumta kaya te Henry bandong bang lay te kam dei ke ndiat abede pat bang ngila bani i ka jing IT ka jongpi ka city tho tu ka city tu ka city te ka ba ka city ka ni ka long ka city jong chief minister ka ba hadien bang ila la ban ye hadien ba u chief minister la assure Hawaii ba ya ka office hakatna aga kamla trikam ke jong ula assure hi ba ai un examine ban process necessary correction gini ban
dan kelang la ban proses kita ban mentah hadian ba kumu DCA minister ngala appraise u ya ka outcome jong ka positive outcome jong ka jing keren u sudai ba tho sei ba Adelbert sepang ni e berkhoj ba in consider ban good Kendiat kajing keren ba Adelbert mantan ri ong ba in page but in perkap ban reconsider Kumu MDC day tang menteri jong atana MDC pisngo kumno habede bakani ka bil kamtam me baki bon kasurum ta kamtam no pai ba ka bo ba deban pentri kamno ini ka bil kai ga jingso jong pi simet pat kum MDC simet kum MDC na kum DCA minister ru kano lane ka legislature ka wanra na wanta ka jingbiang jong pai ba te ngaru na ya kersian lang ta piru dang kini kisngi hato kadon pa nakaliang ke HDC hot pilong UMDC hendai tama pelong hadu wat yo CM ke HDC bomenta ban lek chedu chethi chepo dali nakaliang ban lek kerpat hadu ke parti high command ban de ban pentri kamno ini wat chaulan ka bapidon man ong abede bakani halala ka jong jing sutu ngamla ban batai jingmut ya ka jong giwai pat Kabate CCTV kelayo rubanya keren buba Albert ubala jubab kumni yaki jingkeli ki baidai baka jingwan kendu jung ba HDR ubulong Menteri Ketenat District Council Affairs. Yajing syakhan ke jongpi ban penturu iki perlok ke jongpi syakhan nang ngejakan ya apa kentam hadian mak surka kelas syukia bande no yakni kebil nganomla banong ita kajing syukia terbang 4 di itu so di ngasobrom ya di si Malaysia lawan ban kedua ngam step pada ngilang baru di perlu kita agitate dengan ni ke indefinite hunger strike pada cukup por ngasobrom ya Dr. Mukul sama mah bela ai ke city lamba di si Malaysia kendai abang puli ke city kalong aki sau benta kowe kalong 6 tahun perkenmau ke kendu ke cuma ke santrik ban respected Dr. Mukul sama Chief Minister kabar par kalong ban aprai singai ke mereka meeting join meeting ni nak ke GHDC ber GHDC but nak yang ke government dapat hak yakini di Artillery District Council makin le kini ke minor correction habade ki clause katakan ni habade juga bil di kabalai pat along ban nang confused but I feel to understand bahwa nakaliang Dr. Mukul sama bapa itu city along bala singkia mo nakaliang government nakabantaban but immediately can pass ya kan ke village administration can forward show governor nam taka assent approval can I feel to understand part the ordinance ru jadi pan pak menin ni ringkat kita ke justification show governor kita kamla bersutu ke nakaliang governor un assent ni ke ya ke ordinance un assent ni di bill artillery juga GHDC ni ke HDC lightly kani kadai ke emotional kadai ke infatuation mo kadai ke brainwash buat nakaliang jonga berjongi perlu nginumla mengin corporate kani ya appeal juga government buat nakaliang jungi kalau bangin ya bismat we'll go ahead with our independent orchestrate till we achieve our goal kita kalau till forwarded to the governor for assent.
India na pwede mo yung fail to understand regarding the ordinance bagas surkar harus ulat menyo ekjimunjur atau pidawa pat ba ya kani ko ordinance dehi ban pas ban menjur do ulat maka surkar jela ka di ban pan biang ikan ko ordinance Yang mau beri ini bantah ni nak pempau nak kapor nampak ke paper ba minum priang dari lei ke ordinance buat ni appeal yo governor bau dei bon stay dei bon aset ni ke ordinance nomor ki koi nak liang jongi ngi rale nak jong kamram berke ke bangi urge ya ke government bahkan forward ke ni show governor baru asen but after asen means immediately someone right amendment kata kari assurance ko hindi ba the what's there behind mo pabakim la bakin accept kata ka request ke jom likely lanu pinta kani ko official letter ko ka reply siya surkar jela ya kan baru kam kerki ya sampai tabang kalau ngamar bom ta sing so baka hiar ka sini ka kiu ka BP di sampai kay kung di wanle na mabukong sando ni kong kanong ba ngin habat pendek ini ka iyo mo kani ka jik temu ka ba lembaga district council ngila kerpa du ya ka isi po jalam do ba percakapan NCM ban urge government ban put pressure government ban pass pi ini ka bill but adin ba pass ni ka bill kung ba sipo panay menta kung jalam rasa pending barka government ni kan iyo menta ada immediately gi pass ini ka bill Day, may passing ka bill immediately ru mata ka next month lawan ka session wara na amendment ban ilaban do in a proper way mo Naba por ka ba pinjubab ya kani ka jing terwa ka jong surkar in shimlang haringkat ki parlok ki jong pi kawan man sandran dan paswi kawan syakkan ka haban ne makini lawan ban ya sokti mo ban ai mersem nam ta jong ahani ka lenti ko bang ki lembaga lenti ko jai mo kan haban burom me kiru bang habi song slok ngan hable ki ki ngan habi shim nang bang dum nginum pen ngamut nginum persusi mo hiwe kenapa ne perkat lang bang shim maju